Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyambak penjaslian Rupa Premium Meghalaya. OMP ke Raja Sabha na Meghalaya Dr. W.R. Karluki ulaong baka Shong ha ka board jong District Council ban Jied yo MDC Sieh Mynjur ha ka Khasi Hills Autonomous District Council kabor ka Shong ha ka ban Jied yo MDC Sieh bat kan pha ya ka kerteng jong u sya ka Sorkar jela. Dr. Karluki ulaong bakat kum ki kendon jong District Council ka pha ya ka kerteng bat ka Sorkar kan bisyar benia. Nrei ulaong ba ki don ki kep baka Sorkar kam shimla ai jing Mynjur. Ulapan kan mau bakala don ka por ha Garo Hills Autonomous District Council bakala terwa da ka kerteng jong Konrad ke sang ma kum MDC Sieh nrei ka Sorkar jelapat ka klem ai jing Mynjur. Hindi ka Shong government, ka Shong District Council kinai kerteng on the basis of that ka state government kan select ba ka nominate ka council nang taga government hoi ka don state government ka ba kam sngap ya ka nominate ka council de henry reach to know where no kana hindi government congress government kana to ko po siya ka por ba Garo Hills ka nominate ka council yo siap mensuang nominate kenapa ibu state government ke syukur dia henry actually rules sih kebut nominate ke council ngahil dia ngah perkat bar they got the mandate of the people, we should respect the mandate of the people. Hangi ngah perkat lagi nominate kita should get hangte nominate mengi mangi job mengi kita kada cing perkat jonga simen ya kita mar ngam ta mlong so presiden ko parti ngam mlong so sinong ta MP cing perkat jonga simen gila yo ang mandate yang diberi kita respect the mandate ki ai there's no